Konec je, ali kot bi rekli Turki, uc. Bivanje v Turčiji je zaključeno, 14 dni je minilo kot 7. Izpolnjene so bile prav vse zamisli, vse je potekalo brezhibno, na visoki delovni ravni in v odličnem ozračju. Kakšne so bile priprave, najboljše razloži kapetan. Čudno! Trenerji s sodelavci v strokovnem štabu ohranjajo visoko intenzivnost, kar pa ni vplivalo na disciplino ob daljši odsotnosti od doma. Nasplošno nam bivanje tu v tem hotelu in pa na igriščih, katera so lepa in dovoljujejo bistveno boljši trening kot doma, pripeljejo do tega, da si zadovoljen in da ti tako rekoč nič ne manjka in potem je lažje to dolgo odsotnost od doma preživeti. Prve 4 dni je ekipa pogrešala reprezentante, nato pa v popolni zasedbi le še nadgrajevala harmonijo, ki jo odlikuje že ves čas. I want to say thank you for all the players because they was very well here in hotel. 14 days, everyone at home, at room placing in hotel is very hard. But the team, the players doing well. They keep this atmosphere, this happiness with the team, and this was good for us, and because of this we can see we have a very good team, not because of the training inside the field, but because outside we are like a family, we help each other, we can speak jokes, we can make many things together. Veliko prostega časa ob vseh obveznostih ni bilo, večinoma so fantje bili okupirani z nogometom. Ostale dni pa smo nekako izkoriščali za PlayStation, razne pijačke, igranje kart, tako da ni nam bilo dolgčas, je pa res, da je bilo zelo malo prostega časa, bile so razne analize tekem, tako da tisto, kar je bilo fraj, smo se sigurno družili med sabo. Zaključni oceni priprav daje 10, tudi spoznanje, da so končane s praznim seznamom resnejših zdravstvenih težav. Manjšo poškodbo je staknil Filipović, vendar bo tudi pri njemu najbrž od začetka naslednjega tedna vse v redu. Tako da ostali nimajo nobenih težav, to je sigurno pozitivno, to pomeni, da smo v nekem normalnem ciklusu treningov. Vsak je dal svoj prispevek v ta namen, strokovni štab, igralci, a tudi fizioterapevtska služba. Sigurno tle moramo pohvaliti oba fizioterapeuta, in Mirzo in Zlatkota, tako da mislim, da sta ona mogoče si lahko lastita 50% teh vseh zaslug, da ni bilo poškodb, ampak moramo jih vsako toliko pograjati, ampak sta zelo pridna. Ja, mislim, da imata res čudežne roke, še posebej sta zelo nežna z nami, tako da imata res pravi občutek. Prva med člani mariborske odprave sta Belek zapustila Janko Veselič in Robert Knupleš, ki sta se s kombijem polnim opreme napotila nazaj domov dan pred poletom ekipe. Vijoličasta četa je opravila projekt Antalija 2013, ostajajo pa ob turški obali številni drugi klubi. Prav zanimivo je, koga je vse mogoče srečati. Tudi številne znane obraze. V istem hotelu je bil z moštvom Mordovije iz Saranska Dalibor Volaš, ki je proste trenutke izkoristil, da bi se družil z nekdanjimi soigralci in obujal spomine. Sem preživel z njimi 4-5 let in lahko rečem, da so bili najlepša moja leta v življenju in tudi v karieri. Res lepo jih je videti in hočeš nočeš, malo nostalgija te daje in gledal sem par tekem v Europa ligi in ko je čas, vse obrnem tudi NK Maribor, se vidi, da Maribor napreduje z dneva v dan in res kapa dol vsem ljudi, ki so okoli njega. V Antaliji je bil tudi legendarni Hristo Stojčkov, ki je v navezi z Romarjem rešetal mreže v dresu Barcelone, zdaj pa kot trener Liteksa spoznava, kako zahtevno je trenersko delo v želji, da bi tudi moštvo igralo v skladu z njegovimi zamislimi, napadalno. È difficile, il calciatore è facile perché
in Barcellona, in nazionale in Bulgaria, era facile per me. Adesso lavoro duro, però contento. Questo è il mio lavoro, che ogni giorno voglio lavorare con calciatori giovani, insegnare qualche cosa che io ho fatto come calciatore. Il lavoro, 90 minuti, lavoro. Dopo un anno vediamo che cosa può essere. Io voglio l'attaccante, io voglio la squadra che prende la palla, si imprisa, giocare bene e dopo che qualche cosa che facciamo davanti vogliamo marcare gol. Questo è il mio sogno. Pred kamero nkamaribor.com se je ustavil tudi človek, ki je doslej edini vodil Real, Barcelono in madridski Atletico, ki je prepoznal talent Inieste in poiskal zdajšnjo vlogo na igrišču Xaviju. Imamo jednoga Xavija Hernandeza i zovnem ga kod mene i kažem, sine, ovo što radiš je super, ali nije u skladu s tvojim vrlinama. Kako, mister? Pokažem mu sve te o čemu pričam. Kažem, slušaj, da li smo mi sposobni na tvoju igru, pošto imaš iznad osjećaj kombinacije, šut sa poludistancije, osjećaj ubacivanja iz drugog plana, da prebacimo 30 metara prema golu. On me gleda, kaže, mister, ali centar halfovi vole da ja započnem igru. Kažem, to je fenomenalno, i to je da sredim sa centar halfovima. Ovdje se radi o tebi, pa kaže, ajde da probam. Prvu utakmicu, sećam se, igrali smo protiv Espanjola, dolazi predsjednik Gaspar i kaže, ako Radomir, ovo je najvažnija utakmica u mom životu, izgubimo, ispadamo ispod njih, dolazimo u zonu ispadanja. Mi dobijemo 3-1, prvi gol daje Xavi, ulazi u 16, možda prvi put u svojoj karijeri i završi mirnoćom kvaliteta. I sad imamo igrača koji je po meni najbolji ofanzivni srednji igrač na svijetu. Igrač koji nije znao da pređe centar. Da, ja sam Iniestu proglasio igračem turnira do sad 12 godina. Htjeli su nekog drugog igrača iz Santina, kažem ne, ovo dete će ima. I sad se to u Španiji priča. Iniesta je isto jedno moje dete koji je počeo sa mnom da igra i koji je zaista doživeo ono što sam ja prepoznao njemu još sa 12 godina. Radomir Antić, nekoč vplivnež španskih igrišč, zdaj znanje prenaša na Kitajce, spremlja pa vse nogometne aktualnosti po svetu in je tako seznanjen tudi s projektom slovenskega prvaka pod taktirko njemu iz časov pri Partizanu dobro znanih Darka Milaniča in Zlatka Zahovića. Mislim, ova dvojica imaju iskustvo kad potvrde ono što su pokazivali kao igrači u jednom drugom organizativnom poslu, svakako imponuje. Projekt Antalija 2013 je torej uspel v vseh pogledih. Vijoličasta zasedba se je odpravila domov v dobrem razpoloženju in s prepričanjem, da bo podobno uspešna tudi nogometna pomlad.